Sio mwancho murigeri asoroboti ronde mutendiro basubati account ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi niko bona abamukira ba meribaye bagesiasa abo bagoteba ngata goika etebe hasukuriye kero kyo governor hasu mwako gocha bwikiri bubere 25 Jerusha nigate birenga nigo abameria baye batige kubeka propaganda niko bonekere kyo hate aburiye abamenyi abo bakurwandira ekerogo ase account ya Nyamira hitko asari kwenekya kwandira abananchi hitko yegoro na kurwa esiro yaye wetera sekiganja kyangavu asebona kwanire obuyaboko baro wesereka busuboko ba serikali me anigari ngiko yakwana ase ya Gesebei iyo kutoka ase ward ya Nyansiongo ebunge ya Burabu ime county ya Nyamira. Abantu bari bakata kuba boyire mukungu okale batanga mukungu okali le bari ko yiti ko tiro bogabana yenda mukali kwe ino bogabana abantu baminto itema ko na yete 2027 muna mukungu motana okole bana ya Nyamira hanyuma abata menya nanga dina kama kwa abantu bana bakuza kurudi bana mama kumboli motige inu kama tore na akoli barachi ko era ni metio monto bakaza era ni metiana oliyo kufanya roho gratuite ikara kisa mwana ndipo ni wao lazima mama awe kwa bana akara mko na wao kwa na tevinga kuna maana ino mkoli mgende usiongea juu ya mama kwa dona na mimi wewe ndio kwa na mama na nini ndio hata leo ndio na ndo bana yanaanza kukwanera. Sisi kama bodaboda, Your Excellence, leo nimeona umepatia Nyandoji very stage na wapatia pesa, CPO na wapatia katika bodaboda ile rekodi niko nayo kwa ofisi. Today you are assisting to ukiwapatia leo utakuwa umesaidia zaidi ya stage 202. Hiyo na kufulia kofia na kwa hiyo mambo wekana na rumo ngina ese county ile ya Nyamira ngima okonyo stage 202. Sisi kama vijana wa Kisii na Nyamira kwa njia yoyote lazima tutamuunga mkono kiongozi wa taifa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Tunasema tutam wale makabila washinde.